Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kristalna kuhinja i naš novi video recept. Danas vama delimo recept za jedan jednostavan i brz kolač ili torta, kako god hoćete da nazovete. Brzo i jednostavno se pravi i ništa se ne peče. Taman je dobro za ove letnje dane, za čas gotovo i brz i ukusan slatkiš, a pritom jeftin. Biće vam potrebno petit keks, možete koristiti neki drugi. Ovdje imam kalup za torte, kolače, kako god, ali možete u običnom plehu ili odmah na tacni raditi. Biće mi potreban jedan vanilin šećer, 4 kašike kristalnog šećera, 2 belanceta. Biće mi potrebno 100 g crne, 100 g bele čokolade, 60 g grize, 600 ml mleka. I još će mi biti potrebno nekih 150 ml mleka da namočim keks. I bit će mi potrebno još 2 kesice šlaga koju ću mutiti u upustcu sa kesica. I koristim krem šlag. Također u opisu videa vidjet ćete šta vam je sve potrebno od sastojaka. Pa možemo da krenemo. Za početak stavit ću mleko da se kuva. Ovdje sam dodala pola količine, odnosno 300 ml mleka. Tu ću dodati 4 kašike šećera i 1 vanilin šećer. Vrlo malo promešajte te ostavite da se skuva, a za to vrijeme ćemo napraviti smesu koju ćemo dodati naknadno u mleko. Za početak umutit ću 3 belanceta u čvrst sneg. 2 belanceta iskoristite ako imate veće jaja, ako imate manje 3. Evo kako izgleda kada sam umutila. Potom tu ću dodati 60 g grize. Te ću polako sa mućkalicom da promešam. I dodat ću ostatak mlijeka od 600 g, odnosno 300 ml. To ću sve polako da promešam. Najbolje da radite sa mućkalicom, kako ne bi bilo grudvice od griza. I to ovako treba da izgleda. Vraćamo se na špore i ovu smesu ću dodati kuvalom mleku, odnosno proklučom. To ću potom kuvati dok se ne zgusne na nekoj srednjoj vatri. I evo kada se to zguslo, to ovako izgleda. Odmah ću skloniti šešporete kako ne bi zagoralo. Potom ovu smesu koja se zgusnula podelit ću na 2 jednaka dela. To ću da uradim sa kutlačom kako bih bila sigurna da sam dobro podijelila. Potom u jedan deo ću dodati bijelu čokoladu i to ovako brzo poklopiti kako bi se ona što pre rastopila dok je fil skroz vruć, a u drugi deo dodat ću crni. I evo kako izgledaju. Znači možete koristiti tamnu čokoladu, odnosno za kuvanje, možete koristiti mlečnu, također i bijelu i crnu, svejedno, kako god. I ovdje imam u kalupu raspoređeno nekih
13 keksa kako god, i ovo će mi biti prvi sloj i sada ću da napravim preliv za kekse. Pošto sam ih ja već prvi put ovako poređala, ja ih neću vaditi pa vraćati, nego ću samo ovako malo sa kašikom preći po svakom kad budem napravila smesu. Ovdje stavljam 100 ml mlijeka. Potom u ovo dodajem Nesquik i to ću lepo promiješati. Umjesto Nesquika možete dodati kakao, kafu, Nescafu, šta god želite i šta volite. Možete i samo sa mlekom, ne morate dodavati kakao. I potom ću ovako samo malo da previjem. To će biti dovoljno. Možete po vašoj želji stavljati ili prvo crni pa bijeli. Ja ću da stavim prvo crni fil. Potom keks ću da natopim u ovome brzo i nastaviti da ređam. Potom od gore stavljam bijeli fil. Potom kada sam premazala i bijeli fil, onda ću da ostavim malo da se prohladi i za to vreme ću umutiti šlag i ukrasiti još gore sa šlagom, ali ovo neka ostane sat vremena u frižider, onda ću da premažem sa šlagom i ostavim još 2-3 sata dok se dobro ne stekne.
I evo kako izgleda naš kolač, torta, kako god hoćete da nazovete. Držala sam preko noći u frižideru, ali vi ćete vidjeti kad se bude steglo dovoljno griz, onda nanesite šlag koji sam umutila. Koristila sam 2 kesice krem šlaga od vanile, možete bilo koji. I sada ću da isečem da probamo. Kada nanesete šlag, ostavite još malo u frižideru. Ja okolo nisam stavljala šlag zato što mi je lep na oko bez šlaga, tako da ovako mi je sasvim dovoljno. Nadam se da vam se svidio ovaj video recept, ako jeste, obavezno mi ostavite jedan like, prijavite se na kanal potpuno besplatno, također pridružite nam se na Facebooku i Instagramu. Ja vas do sljedećeg videa mnogo pozdravljam i preporučujem da probate ovaj predivan kolač koji možete napraviti bilo kad, čak i zimi, a pogodan i za leto zato što se ne peče. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!